Рашири шалдыйшсен министерствен уйремен патшалық пулыжывызен памалы пірлеги центре шәне Жубашкарда ужылча. Хула жынезе мұнда шалдыйшсен организен пюреген пулыжузыне илме булдараща. Коммуницен ураменже вырначна шуртра шул ерхарурсырлыгень патшалық инспекциян уйреме, тада миграция идвебе ишлеген пая вырначна. Шалдыйшсен организен параган пур патшалық пулыжывне хали кунда илеща. Шымылы хилме келеген зембалли тивишле условизем дузабана. Шурт патне параган шула женетне, шымылдада пызык машины зене лартмалы вырындабор. Патшалық автоинспекциян уйреме транспорт хадерзене регистрацияле себе ишля. Кунда водитель удостоверение или метода экзамен земди еженеч. Шири шалдыйшсен министерствен шәне Жубашкарды уйреме вадырза грбине яғын полушубана. Халі гунда шул ерхырурсылыгень патшалық инспекциян уйреме вырначныран шинземжен пур полушуда хывырта мелле буля. Чуваш республикин шалдыйшсен министрі Виктор Шметков шак проекта пурны жагыртме полушаганзыне таузы махи галаре.